Prva stvar koja utječe na naš rad štitnjače su, vjerovali ili ne. Druga stvar po kojoj sam shvatila da je organizam u definitivno lošem stanju je da to na kraju ne bude samo štitnjača, nego to bude kasnije dugoročno popravljanje hrpe stvari. Ćao svima, dobrodošli na moj novi video, moje ime je Silvija, a danas vam pričam o tome kako životni stil, odnosno može li životni stil utjecati na rad naše štitnjače. Pa ako vam je ikada iko rekao da to nije moguće i da definitivno životni stil ne utječe na rad štitnjače, pogotovo ako su vam pokušali prodati onu foru tipa joj, ako imaš genetiku, genetska predispozicija, sve, znači to ti je zagarantirano da ćeš biti bolesna i tako dalje. Znači ako vam je netko to, bilo tko da vam je to rekao, čak i od liječnika, definitivno su vam lagali. I ja ću prije svega zato reći da ja nisam liječnik, ja sam samo osoba koja je prošla cijelu torturu sa štitnjačom, imate na mom YouTube kanalu, možda ste već i popratili, a ako niste, svakako popratite. Uglavnom, ja sam prošla dijagnozu karcinoma sa štitnjačem, trenutno sam u procesu izlječenja i maksimalno sam se informirala po tom pitanju što zapravo utječe na štitnjaču i što se zapravo može promijeniti kod ljudi koji eventualno imaju tu neku genetsku predispoziciju, zato što je i meni rečeno zapravo da je to što se meni dogodilo jednim većim dijelom genetika. Jednim većim dijelom genetika ne znači da je ta genetika odigrala tu presudnu ulogu i da sam ja zapravo od rođenja bila u toj nekoj poziciji kao da ću automatski sigurno kad tato boli od štitnjače. Stvar je u tome da ono što kroz život radimo i ono što kroz život živimo utječe zapravo na to u kakvom stanju će biti naša štitnjača, tako da ukoliko i postoji ta genetska predispozicija, to ne znači zagarantirano da ćemo imati taj problem ako to u životu ne hranimo. I baš zbog toga sam ja krenula u jedno ogromno istraživanje i posvetila se maksimalno tome, zato što imam djecu na koju definitivno mogu prenijeti to svoje znanje, ali isto tako mogu pogurati tu njihovu genetiku u smjeru u kojem ja želim, a naravno da ne želim da završe kao ja. Tako da prije svega sam htjela raščistiti to da definitivno nisam ovdje kao osoba koja dijeli bilo kakve medicinske savjete, nego samo želim podijeliti svoje iskustvo i svoja neka saznanja koja su meni poprilično logična i ako provjerite sa nekim ko vam želi takvu informaciju reći, čak i od stručnjaka, od ljudi koji rade i u medicini, sigurna sam da ćete naći odgovor i potvrditi se zapravo to što ću vam ja u ovom videu danas ispričati. Prva stvar koja utječe na naš rad štitnjače su, vjerovali ili ne, naša crijeva. Pa možda vam to zvuči ovako na prvu čudno, ali ukoliko poboljšamo rad crijeva, dokazano je da se u nekim situacijama čak i drastično poboljšava rad štitnjače, što znači u prijevodu da ukoliko mi za sada i nemamo problema sa štitnjačom, ali ako imamo jako velikih problema sa probavom, kao što sam ih imala i ja kroz cijeli život, jako velika šansa je da ta štitnjača s vremenom boli, zato što se zaustavljanjem ili usporavanjem probave zapravo jako usporava i rad štitnjače. Tako da dokazano je to da ukoliko poboljšamo rad crijeva, da možemo definitivno značajno poboljšati i rad štitnjače, što znači da jedna, recimo, takva životna promjena može dovesti do toga da se poboljša i rad štitnjače, odnosno ako štitnjača, kao što rekoh, nije u problemu, možemo ju definitivno zaštititi i pružiti ju zapravo bolje uvjete za rad ako na taj dio pripazimo. Ono što će nam pomoći da na taj dio pazimo je to da u svojoj prehrani zapravo konzumiramo što više hrane koja je u što prirodnijem obliku, dakle hrana koja je, ne mora biti ona sad isključivo nekakva sirova, ne mora to biti nekakva drastična promjena za početak, ali trebalo bi gledati da se konzumira hrana koja je što manje prerađena, dakle što manje takve hrane, ali ona koja je, ajmo reći, u izvornom obliku da bude što manje zapravo obrađena. Kao što rekoh, male promjene tu čine čuda. Ne treba to značiti da sad automatski se trebamo baciti na glavu, automatski trebamo promijeniti životni stil po pitanju prehrane za 180 i zaboraviti kako smo živjeli do sada, pogotovo ako ste u godinama kakvima sam ja primjerice, znači da je jedan dobar dio života iza mene. Znači to ne znači to, nego znači to da jednostavno možemo gledati da u buduće malim svakodnevnim promjenama pridonosimo tome da se jednostavno što više približavamo tome cilju, da kvalitetno
kvalitetno zapravo hranimo naša crijeva, a samim time i našu štitnjaču. I to je to. Druga stvar na koju je štitnjača jako osjetljiva su upravo neke kemikalije koje se nalaze čak u jako puno proizvoda koje svi mi zapravo koristimo na dnevnoj bazi. Ja znam da jako malo ljudi zapravo o tome razmišlja jer se svi vuku za onom činjenicom joj pa svi su koristili te proizvode od naših starijih pa nikome nije bilo ništa, ali to je čista glupost. To je čista glupost, baš sam neki dan pisala o tome, čista glupost iz tog razloga što kao prvo pred, ne znam, reći ćemo periodu 20 ili 30 i više godina, kao prvo nije bilo toliko proizvoda, pogotovo nisu bili toliko štetni. Ako pitate svoje djedove, bake i tako dalje, znači te neke starije generacije, oni će vam reći da su imali možda 1 ili 2 šampona, reći će vam da su imali možda 1 sapun za ruke, reći će vam da su, što se tiče prehrane, kupovali u nekakvim malim mjestima, malim dućančićima, nisu bili svi ovi hipermarketi u kojima ima 90% junk fooda i zapravo totalno prerađene, konzervirane i u konačnici da sada nabrajam nezdrave hrane. Znači ne možemo uspoređivati takav život i činjenica je da mnogi to sebi nekako uzimaju kao nekakvo opravdanje, znači neće mi ništa biti jer njima nije ništa bilo, ali treba zapravo realno gledati da mi definitivno ne živimo kao što su živjeli ljudi pred 20-30 godina. Niti po tome što jedemo, niti po tome što konzumiramo i što se stavljamo na kožu, jer ruku na srce, pogotovo mi žene danas znamo zaglibiti po tom pitanju. Mi moramo imati kremice i pilinge i body buttere i serume, pa za oko očiju, pa za lice, pa za sunčanje 16 krema, pa šminka ovakva, onakva. Znači mi definitivno stavljamo hrpu stvari na sebe za razliku od toga što se stavljalo pred tipa, ne znam, 20-30 ako ne i više godina. Tako da to ne valja uspoređivati i ono što sam zapravo počela pričati, te neke kemikalije koje se nalaze u tim, znači svakodnevnim proizvodima, jako štete štitnjači i jako štete zapravo cjelokupnom organizmu. Ono što se nalazi u tim proizvodima su neke stvari koje su kancerogene, tako da ako imate genetsku predispoziciju, definitivno možete sa takvim stvarima poticati nastanak karcinoma na štitnjači. Neke stvari su prepune teških metala, tako da opet možete trovati doslovno svoju krv i svoje organe, u konačnici tu štitnjaču. Tako da ukoliko iz svoje nekakve životne sredine i svog života izbacimo te neke proizvode koji su zaista štetni za cjelokupno zdravlje, a pogotovo za tu štitnjaču, mi definitivno možemo poboljšati rad štitnjače, odnosno opet ponavljam, znači ako štitnjača u redu, možemo definitivno sačuvati stvar za kasnije. Tako da opet još jedan dokaz da definitivno promjenom životnog stila možemo napraviti jako puno i opet kao što sam rekla i za prethodnu stvar, to ne treba biti odmah drastična promjena i sad ona cap, sad ću ja u 2 dana sve maknut. Ne, to se tako ne radi, to se radi nekako spontano, polagano. Krenemo od nekih proizvoda za koje znamo već u startu, za koje nam nitko živ na ovom svijetu ne treba objašnjavati da su štetni, krenemo od njih, izbacimo one proizvode koje nam je lako izbaciti. Pa onda malo po malo se približavamo i onima koje nam je možda teže izbaciti, ali jednostavno kad se na nekoj toj razini svijesti osvijestimo dovoljno da znamo da su ti proizvodi zaista štetni, da nam zaista ne trebaju i pogotovo kad nađemo nekakvu dobru alternativu, mi jednostavno možemo jako puno napraviti sa tim nekim malim koracima u konačnici. Tako da opet, kao što rekoh i za prethodnu stvar, male promjene opet čine čuda. I još jedna stvar koju možemo poboljšati u svom životu i to vrlo lako, to jest neko lakše, neko teže, je definitivno prehrana. Ako u život uvrstimo prehranu koja je zaista bogata za naš organizam, nutritivno nabijena, pogotovo ona koja je nabijena znači vitaminima, mineralima, antioksidansima, mi ćemo napraviti čuda za svoj život. Doslovno sam se u to uvjerila kada sam bila na ovom detoksu nedavno, imate na mom YouTube kanalu, sad će vam tu gore iskočiti link, imate video o tome, to jest 2 su video o tome što se zapravo sve događalo na tom detoksu i kako je tijelo izreagiralo i kako tijelo može izreagirati. Uglavnom, da skratim priču, ja sam se na tom detoksu definitivno uvjerila koliko hrana može biti zatrovana, loša za organizam i u svakom pogledu nešto što treba mijenjati. Nisam prije bila iskreno toliko svjesna toga. Znala sam da su neke stvari naravno loše, pogotovo kad jedeš neki junk food, pogotovo kad jedeš neku brzu hranu, pogotovo kad posegneš za onim nekim najglupljim grickalicama, slatkišima i tako dalje. Definitivno ja mislim da to svi na ovom svijetu znaju, ali nisam imala feeling nikada da je to toliko loše. Kad sam krenula na taj detoks, kad sam to sve onako i poprilično naglo možda izbacila, to jest ne možda nego definitivno naglo izbacila, ne dugoročno, ali to je bio samo moj prvi korak. Shvatila sam da se osjećam zaista tipa 10
godina mlađa. Mislim, možda to zvuči kao kliše sada u ovom trenutku, ali ja sam u zadnjih nekoliko godina skupila toliko tih nekakvih loših feelinga na dnevnoj bazi, tipa normalno mi je bilo da me škljoca u vratu, normalno mi je bilo da me bole leđa kad se probudim, normalno mi je bilo da sam dosta umorna, pogotovo zato što imam bebu koja se budi 16 puta po noći i tako dalje. Ali sve to nije normalno. Činjenica da se organizam s nečim bori kada se pojavi takvo stanje, a ja jednostavno nisam dala vremena tom organizmu da se oporavi. Druga stvar po kojoj sam shvatila da je organizam u definitivno lošem stanju je to kad sam jednom prilikom u svim tim promjenama koje sam radila po pitanju prehrane, baš zbog toga da poboljšam svoje stanje organizma, iako tad već nisam imala štitnjaču kad sam krenula za time, kada sam krenula jesti nekakve onako sirove obroke, primjerice veće količine salate i tako dalje, ja sam znala imati tolike bolove u želucu da to nije bilo normalno. Moje tijelo, kasnije sam saznala kroz taj proces detoksa, moje tijelo je bilo toliko već naviknuto na svu tu prerađenu i obrađenu hranu, da je doslovno nešto sirovo i izvorno doživljavalo kao nešto čudno i nelagodno. I tako je zato i reagiralo. I mogu reći da kad sam prošla zapravo cijeli taj proces detoksa, da se to popravilo i da više apsolutno nemam nikakve takve simptome, rekla bih, na sirovu prehranu, ali opet dolazimo do toga, to ne mora biti jedini put kojim se ide, znači ne trebate se podvrgnuti nikakvom drastičnom detoksu, niti raditi drastične promjene, nego opet, kao što sam već i rekla nekoliko puta, težiti tim nekim malim promjenama, izbacivati ono nešto najgore, donositi te nekakve male odluke koje će u konačnici dovesti do toga da jednostavno jedemo zdravije, kvalitetnije i bogatije za našu štitnjaču. Pogotovo kada kažem bogatije za našu štitnjaču, tu ubrajam bilo kakvu hranu ili izvore, znači vitamina A, vitamina B, vitamina D, joda, cinka, selena, znači to su nekakvi glavni nutrijenti koji hrane našu štitnjaču. I ako za prvu ruku, ako ništa drugo, neki od tih nutrijenata ne možete unijeti kroz prehranu ili ne znate kako unijeti kroz prehranu, po mom mišljenju je bolje možda unijeti jedan ili dva kvalitetna suplementa, znači ne nekakvu sintetiku gutati i tako dalje, nego naći kvalitetan suplement koji je onako doslovno sastavljen opet od nekakvih prirodnih izvora tih vitamina, minerala ili čega već želimo unijeti. Znači naći nekakav kvalitetan suplement dok ne uspijemo promijeniti prehranu u toj mjeri da zapravo sve te stvari dobivamo iz te nekakve kvalitetne prehrane. Primjerice, ja sam čak i nakon svoje operacije štitnjače, kad sam ostala bez nje, počela uzimati jod, i to jod koji je napravljen iz biljnog izvora. Počela sam uzimati cink, selen i tako dalje, dok jednostavno nisam kroz nekakav period otkrila iz kojih točno namirnica ja to mogu dobiti, u kojoj mjeri te namirnice trebam jesti i kako da ih pripremam da zapravo ne uništim nutrijente. Jer činjenica da što mi više zapravo svo to voće, povrće koje je znači jedino u izvornom obliku, znači što više mi njih obrađujemo i tretiramo, kuhamo, pečemo, pogotovo da ne pričam, pržimo i tako dalje, to više zapravo uništavamo nutrijente. A s obzirom na to da ja definitivno nisam bila osoba koja je mogla napraviti takvu promjenu da sa relativno ajmo reći pol sam bila, pola loša prehrana, pola ok prehrana. Nisam bila osoba koja je mogla, znači sa takve nekakve, ajmo reći obične prehrane preći na totalni raw food, znači da sad jedem samo sirovo, bez ičega termičkih obrađenog i tako dalje. Čak ni sad nisam ta osoba. Ja se još uvijek trenutno nalazim u toj nekoj fazi izlaska sa detoksa i jedem većinom kroz dan voće i tako dalje, ali već i sada znam da ću sigurno pojesti neki junk i neku grickalicu i tako dalje, ali stvar je u tome da se jednostavno s time ne želim opterećivati, nego baš ono što sam spomenula, jednostavno radim te nekakve male promjene i donosim male odluke koje me zapravo dovode do toga da jednostavno po tom pitanju kvalitetnije živim. Tako da, eto, u svakom slučaju ne želim previše dužiti, da ovaj video ne bude predug. Hoću samo reći da kod god vam je rekao i ako vam ikada itko kaže da promjena životnog stila ne može dovesti do promjene stanja na štitnjači, taj vam je definitivno lagao, zato što ako živimo nekvalitetno, definitivno ćemo kad tad zaglibiti u problem sa štitnjačom ako već nismo. Isto tako ako živimo kvalitetno po tim pitanjima koje sam danas spominjala, definitivno ćemo sačuvati štitnjaču ili oporaviti štitnjaču ako je ona u problemu, a ako imamo bilo kakvu genetsku predispoziciju, jednostavno ju nećemo hraniti, što znači da ju možemo samim time i izbjeći. Ovo nemojte shvatiti kao nikakav medicinski savjet, to je, kao što sam rekla na početku videa, samo nekakvo moje osobno iskustvo i moj nekakvi doživljaj svega toga što sam ja zapravo
naučila i usvojila kroz cijeli ovaj svoj period, jer zaista želim kod svoje djece izbjeći bilo kakve probleme po tom pitanju, s obzirom da sam se sama uvjerila koliko štitnjača može razmrdati hrpu toga u tijelu, da to na kraju ne bude samo štitnjača, nego to bude kasnije dugoročno popravljanje hrpe stvari. Tako da eto, nadam se da vam je ovaj video bio koristan, svakako stisnite like ako je, bila bi vam od srca zahvalna ako bi ga podijelili sa nekime za koga smatrate da bi ovaj video bio koristan. Ako imate bilo kakvo pitanje, komentar ili nešto, stavite u komentarima i vidimo se neki sljedeći put. Ćao!